Hello friends, tuna ken setting hi le WhatsApp to dol WhatsApp ma automatic nga na chat ham alon mi to ne ke hon ham automatic nga hung ki delete ning na chitung kahin sei de hin ko ama sa chu kana hepon a hin wang mi khat koi hida nu me ha pasal ham nong ka hepon na to hoilai ko na amin nong ka hepon message na hin thona video clip new cha hin pe na tabanga hin ka message su ki cha yeng na abe yeng tin chu chung thu a chu video ka hin sim hin ten khat ka hin sei nom chu hi ale number na kila ovin number ka ko hin nehin message nehin ho ji na cha chu kho ka support a hin message nehin thot ham nehin call ma sang hun lung se ten message in thot na namin le a hi lo le na na te ni khat pen na hin sein je nam ti le kong ka het ngai a hen koi ni hi na ti chu lung se ten ka number la ho chun message na namin hi lo le ne address ni hin ji thawan message ni thot din ka hin tim we okay ke pat ma son kamin chu la bo nga hen tuna ken se dung WhatsApp message iti achang changa ki delete ning ham delete lo wa na a message ong ti te po te a message a box ama amin se on ki delete ning he ki kon khana ji iti ham chon chu ka hin se den ama sa pe na ka hin se iti chu delete dham ai lo le iti su be dham na chi ka hin se den ama sa pe na che du chu WhatsApp ma che du hin ta screen a kan pe den screen a he kan pe hi na ve win lang kan tik pe den ma sa pe na che du screen a WhatsApp na cha hu lu du ilu zote na number hoi pen ha umaham na umahin hoi pen na umaham nang na ki set he chu ama sa pen an he de nang na ki set ji ate a chu umahin ai wa na ki hai mit he na ki mi khil na na ki sot kha a ti a chu pai je chu na number amang pen ai lo a delete ji pa chu lai chu example a chi a hi tai chi number ke upai ko ya ham ka he pon na min nong sei lo je wa chun ka do ang a sei hin ya ti a ko yi he reply ong ka bolo he ti ho ta cha he example a ilu dio chi pa a he achang changa message ki delete ji hi a hi le na lu try ten le achung langa number na khu nami ade nami achai ten ama profile na number te amin hong ki ji in tin hello amin ji lo ji cha hung min tin anoi langa disappearing message kiti hai disappearing message kiti a hi nalut ten la cha hai hai 24 hours an ko ya la tu pe na message na thot chu na ki ho hon na conversation chu 24 hours te changa ki delete de na chu khat na hin te ani na chu 7 day kiti hin ni sagi zo le na message na ki ho na ho chu changa automatic nga ki delete de alo le 90 days kiti 90 days an tabang ma la che off na mi al chun ti a message na ki ho pi na ho chu ki delete ho chu achang changa ki delete automatic a ki delete nan ti ho chu ki delete lo de tai chi a hi chu nang na koi ji a na koi kha ji a chu na automatic a delete na message conversation chu ki delete ding automatic a na koi ji a chu achang changa ki delete na he ti ka het sa ka hin se hin cha ko na nang dinga phat chom na ni a hi le lungsit and subscribe nin bon nin share pe nin comment nin itele a hi thele mi dang het sa be na tele chi e hol a dinga tech channel se sun hin se sun ka bo keyboard hin ye chun nin support ni nang hon ni support lo le aban kal to be hi ban video ga sim the the ji poina hi je chun nin support divin ka hin thume occupy